نهاجی دورا جودکارانه ای سال موسم باش بو یعنی تلفنی کدر روز آوای کورسان ادکی دبیجه موسم باش بو یعنی ممنونن سال این در باس بوی موسم گلک خراب بو گلک عاجز بو نه ممنون بو نه ای سال ممنونن ریوبری خسر جی دست به ورگرتنا گنم جودکارین هریما جزیره روز آوای کورسان کر کمپانیا پیشخستنا جواکا چاندنیه یا ریوبری بریار دابو که روز یکشم یعنی 28 و ماه گلانه و دی دست به ورگرتنا گنم بکه لسیزده ناوندن ورگرتنا گنم لهریما جزیره کمپانیا ناوبوری و دی گنم جودکاران بستینه اندازیار چاندنیه عبدالقادر تیشه جروداوی را دبیجه ای سال هم بر همین گنم هم جی نرخ گنم گلکی باش بو پشتی دەستپێکردنا درۆنا گەنم لە هەرێما جەزیرێ یا ڕۆژئاوای کوردستانê ڕێڤەبەریا خۆسەر دەست بوەرگرتنا گەنمê جۆتیاران کرد. کۆمپانیایە پێشخستنا civaka çandiniyê ya rêveberiya xweser biryar daye ku ji roja yekşemê 28 gulanê ve dest bûwergirtina genimê cotyaran bike. Li 13 navendên wergirtinê Kompanyaya navborî dê genim ji cotyarên herêmê wergire. Her 13 navendên genim li Dêrik, Tirbespî, Qamişlo, Amûdê, Dirbêsiyê û gundewarên wan hatine destnîşankirin. Endezyarê çandiniyê û şarezayê buwarê wergirtina genim Abdulqadir Tîşê goyek ji şarezayên gobeşdarî civînên destnîşankirina bihayê genim û cih bûye, ji tora medyayî ya Rûdawê re got ایسال هم برهما گنم و هم جی نرخی وی پرباشن. بوی برهما گنم و کرینا وینا ایسال بمن از بجم يعني ما في گنم قالك باشبو ایسال بكيلو گنم 43 سنتا حكومة هرمي دكري و يا جي باشتر انه بدولار دكري نبتري سوري و دورة محموكة هابو ما خست قالك جفاتا دورو نشتري ده انه بدولار بكرن وسعرها وينا هالو مناسب وباش بو بالنسبة جمرات بجم قالك يخانجبو وانتاجا كان بخانجة ايصال بشكل عام. هفسروكي دستيا آبوري يا ريفبريا خسر دكتور شوقي محمد راگهانده بو کوته پیشبینی کرن برهما گنم یا ایصال لنافچین ریوبریا خسر بگهیجنیزی 1 میلیون تن گنم. سال 2022 برهما گنم کج آلی ریوبریا خسر و هاتبو ورگرتن تنه نیزی 450,000 تن گنم بویا. ددمکه ده که پیوستی نافچین ریوبریا خسر به بهتری 600,000 تن گنم هبویا. و تا نیزی 200,000 تن گنم کرتهن عن هبویا. لی سال برهما گنم بقاسی 400,000 تن زیادتری پیوستیا هرمیا. حسین عمر، روداو